Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kinong yalam rangba jangka Regional Democratic Alliance, kuntop ya kaseng UDP bat HSPDP, nadu uba medba lingdo uba KP Pangyang, lembat kiwe ki MLA, MDC, kuntop ya uba Kermen Shala, ba Olan Sing Sun, ba Renikton lingdo Tongkar, ba Pius Marwen, ba Mitchell Wankar, bat kiwe menta kasingi ke khatsau tarik urempang arajar akusau, kilayo ban hiar syamau kerwat ke konstituensi jong uba Robert June Karjarin, ban panjing kershani ki pat ba kani gedong kathan yo ba Robert June Karjarin ubade ukertong MP jong ka RDA ha kani ke kenti ke bamentah uba Robert June ba ai jingkran ha kani ke jingalang uloong ba kidai ki sengriu lom ki balala ban pen ko ngo ya ki Indira Gandhi ban ai ya ke jela ke bapura lingba ke seng APHLC bat ke HSPDP Henry Bon ki ba ben ki ba kenno bat ki ba ongru ya ki kentien ba ki sengriu lom ki kotang ha khana para uba Robert June ulong ba iman kila bakla ban puli ya ke history namba arngot ki MP ki sengriulum kila pha ya ki MP Shadu Shadali kata uba Hoping Stone lingdo paruba Gigi Swell ulong ru bakidang bun ki badang arta tin ya ke bor jeng ki sengriulum haduk mentah lada kini ki sengriulum kila la ban pen ko ngu ya ke Indira Gandhi ban ya ke jela bapura hatu omla mo mentah ban pen ko ngu ya ke Sarkar India ban ya ke ILP ban pen bet yu pot usam ban pen rung ya ke tien khasi ha ke kernet ke bapra jong kari ti senshar kari kabala kali bha da kinong shong shong bak la kali bha do pai ba jong kabri nyo tre bak kata kalong babalai nga jet ban ya kun direct ya election MP klem damat ya election MPC dan klem damat ya election MD kajubab kabang akwa ban percaya ti paru bi kalong lingba kini ki khatsan khatru teli kisnem ki bangalayat lenti kumuseng bahalang lingba kini ki santan di kisnem ki bangalayat lenti kumu legal advisor jong ka KCDC lingba kini ki jingyat lenti ngelayak sar ngalapet ngalapersono rimba ya ki jingge ya ki jingjanjar jong gari bat jong kajala ka jong hi brodwi niladawa ya KLP nak lem jo kam clear legislative assembly kelapas ya resolution kelapak ya kata Delhi sakut hangta niladawa penrung yang tin kasih yang kernen ke bapra kam clear legislative assembly kelale ya kabadon kam kelapas ya ka resolution mengigum kisen balang atau kapor nilale ya ki anu daliru sakut hangpo ka home ministry klem mi isu sei ngila terang ngila angot ban penbek no yo pun usam bat kejela asam kabalane ki wei na kida na ki wei na ki jingtik jumut kabalane ki wei lese na ki jinge ki bangilamat lang bagin ni santhau tali kisnem habang puli ya concern negara India kadi ke kamram jo ke parlimen ban penbek yo pun usam hari set lut kajing jet ke jongi yang tak seng rutor ki bakam ha ko gopor jet yang ni don ha mekhlia jet yang ni don ha sam jet yang ni don ha Delhi bangin penbek hadu unta lebih upur sam hatu gajak go jongi kam sem lai bor ya pi banbu ya pi ha mekhlia banbu ya ki ha sam banbu ya ki ha Delhi hatu ngibet upur sam ya enough is enough ngila dawa na kapor sa kapor ban penbek yang MMDR kata kaan ke bom yahak ruem bat karti bat kendau buat siap ke jongi ladang iyan dek kum kene kaan tong usiap ngarut wa aru hakan permission ngimancing kum ke jela maka hakabanti motion hakabanti doyong bakadan kene kaan ke bom medai ke bom medan pendai dustur bahkan dah buat siap kajungi kami clear legislative assembly kelale yang kemudian kapas om data kawai ke resolution arteli ke resolution kelepas but exam yang kenekaan yang kerempoi saya ini dan bok badan Profesor Gigi Swell mencua kumlu lek ngaruh ngam sutu sotau ngilalai labun senem nak jing terikam jo kenekaan aduh bakawan ke MGT keperlong yang ni bangnya pementeri kam ni dawa ban exam yang Forest Conservation Act kaan klau ke bom yadai ruem yang ni kepoong bukun penriu umla benadon bentah bang klau mengi utribal mengi ululum ngiim nak klau
Ikek samarit na kaklau, ngiret aklau, ngidonkan na hindi, ipan exemption niya kata nakasarkar India kaklem posisi. Kajinga penbet ya kerana suk menta, jom ke HNLC, bang kasarkar India, bang ikwa, bang yo, ya kata ke political solution, jom kari baka janreu, tang namar baka MSA, kam drop ita kikis, jom kinong elam jom ke CSC, ke feel, kajinga kerana menta, ke problem, kadih ke parlimen, ke problem, kadih ke kari India. Nia keren ni tak kijing ye, jom kijing penbah, bak kijing penjanai, ya kasek syudun. Hakane kijing terwa jom kasarkar India menta, hana kiong, ba armuk intung no dau penriu, dau periu umdai nak kajat kakong, kasih benar ke jom iban long kum KMBC, hatung ini hap kamu kata. Hato pindah padang banuwek no eta gidor bar terairi gijongi enwanra dakta ki village council no kita council hato ngineham ba michel nilai imsni ban persya ban opos ya kani ladangi bakla ladakin poi kini kejing badan kande ya kami baka jamru kajing kani ya parlimen para ini ya keren kejing kande ya KST list ya keren kejing jom kita kilungikai SSA Kibaman kapor, siya didok kata the contribution jom central government siya kini fund kajinge kadiga sarkar India. Nia keren de kajinge jom ki parari gijongi siya Bangladesh. Ka sarkar makhlia kamdan ya ka home ministry ya ka external affair ministry de kata sarkar India kabala. Adin kamala perkhat ya kini kijinge ya perkhat ya karo kapar bat kibobun. Ayo i bakijinge kibobun. Kidon hakasarkar India kijing kibabun kibabangi tengku kadon na parlimen kumta parari ngalakut jingmut banyak kun ya kali election kenang ba ngalak ban ayo tong senyang uban hei kenang ba ngalak ban ayo na kijimut jing perkat syaka te gador ba parlimen ban wen ya kita kijing lau jong gari bakaja pedrum ngalak keren dah kabasai haka jing kendu kopanin ko haka meeting bala introduce ya ka kumuka dide kalau baka kamram jom kinong ngelam kadai omdai berut ye kijing jenjar khmat lupai ba ka kamram jom kinong lam jom kinong ngelam ladang ilak benle kelong benweng ye kijing jom lupai ba nata kadau ngakwa benle hakata kajaka hakata kasokar mengilak benweng ye kijing jenjar jom gajak benriu bat jom gajalangi barahui kajing keli ke bahar ki bakilah keli kiong riulum banyak kon ye kata ka election MP Kile ayu kita kisah merulung tangway di armut KMP hantai kepo dorbar jong kispa jong sanspa tam KMP kila keli ya kita kila ong ya kita aru haman ke election ban thole amno somen tinci ni kong thole ya somen kita ong ru ya kikentin hana bakita kisah merulung kijongi kikut tangapo kenapara nasi ong ki imat kila bakla pul history arnut kiseng rilum kila pha ambe tang bekut kenapa ra la pha shadu dali imai hoping bagi profesor Gigi Swer kata kamde Gigi Gisha kato kiseng rilum kam syam lapo edu dali lamba arnut kempi i profesor Gigi Swer le ilara ya kanam bat ya kaburom jaga janreu ulaba ru hadu ka kendan deputy speaker Ilyasat haki hador barba parlimen baklade kejing sarong ya kiseng dulu kidon ki badang atatin ya ka bor jo kaseng dulu hado manta lada don ku kita ki boong golde ya sole aya kau seng dulu somen keli ya ki kene gowe kejing keli hisong ha ka jela yu hato himdei ba hisong ha ka jela makhlia bat ya kane ka jela makhlia hato kamdei kejing kisha badai ka APHLC bat ka HSPDP ka bapadyo ya ka Wadang gilala, ban penkong mo, yang enderakan di, ban ayah ke jelah, ban pura, hatong gimla, menta, ban penkong mo, yang kasarkar India, ban ayah yang IKMP, ban penbek yang urusan, ban penuh yang kasih yang schedule, gilala, sistem kapor, ban penkong mo, yang enderakan di, ngidanglah, haduh menta. Nyumdai, bersyaw, artatin, yang kata para ribi. Hapon padam sanpong seneng kejelah mekhlea jongi habala sam award yang kita ginong ki hill state kendai persen kidai nak parti HSLC bat HSPDP kat nongut piok nak ki parti ki balapan ki hill state hatu ngabakla ini verify ni report
Lada sanpau senang kam mansua kiseng rulung kilala dan penget yang kali nget yang apa bagi baik ngada ngiyo ya kecingnya teli para sengrulung kumpala yalam nanti kini kiru orang pak nget yang ala dan ngiyo yo berupa biang ngin kang la ban pengomu menka kata kali ke komitmen ke jongi bangin penki yang tagodor ba hapo dali ban pentikna bagi dia ban burung di kesur ke jongi kiong bangin long marway ngane thu ya pa ya pi nganom long marway yang kedali lada mau PPJ kalau dan lupa kan not SMP forum kabangin capitalize kidon apa sawot ke MP nam taki isu jong kanok is nginya teli nginya terilang bak kini nam taki isu jong ki Kristan ngam dan kanok kajing atatin bangin pak bonmut om duna syuko katsanut ke MP Kristan nginya terilang nam taban ya dai ya ke hok jong ki Kristan om tang kata peribik hapo parlemen nginom duna south hunyomut ki tribal MP bangiwan nak kata ke ST reserve seat ngini terilang bat kiniru na benta ban pentikna baya kasur jom ki irulum en sengak hador barba parlemen